Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kubantu abathanda Uthando Nesthembu ababukile season 1, 2, 3. Iyiphi kanti le episode uMayeni wayefuna ukuphakamisa itafula ethi bekuthi ngibambe le tafula ngiliginqa asuba bomiseleko abantu bamlana abajabulile engathi bazobambana. Iyiphi le wrestling? Hey guys, musana ukufihla phela shonini ngihambe ngiyoyibuka ngoba ngifuna ukubona mina leya episode leya ukuthi kase kwenze njani. Hayi emzombe. Ngiyabona ukuthi indaba abanye mabezobuka ngapha iTheGumbies bethi akumnandi. Nina senigcwele umoya wedrama. Hayi ngicela ngitshela phela le episode bani uMayeni la wakhuluma wazanika nakhona ikhanda ethi bekuthi ngibambe le tafula ngiliginqa. Kwase kwenze njani? Hayi baye bamhlupha uMayeni emoyeni labo sisi. Hayi baye kodwa naye hayi ukuba isoulmate kuyaphela mawufuna ukuthi kuphele kodwa ke asikho lapho ngiyazi ke ifanbase yaMayeni neyamakhumalo inkani egcwele lapha laba bahlezi belwa yabo abathanda uMakhumalo nabathanda uMayeni bahleze bezolo nje kwaba nepost enomunye unkosikazi bagudla omunye kwangena omunye bagudla omunye ngapha eyamangwabe izipholele eyamamkhulu ayabakhulumi kakhulu yo uMakhumalo kwavela into enhle ngoMakhumalo esikhundleni nje sokuthi kunconywa uMakhumalo kuthiwa ukuthi yinhle lento iphelele lapho ifanele igudla amakhosikazi uyibuze ukuthi how nina yini nenze ngathi ngama side chick ngoba phela manje into eqondile phawula nje kuyona uqonda ukuthi hayi kwaze wamuhle umsebenzi siyakuthanda lokho wenza la kwavela futhi okunye okunoMayeni phakathi uyabona ukuthi leyo kugcizelela iqiniso ayisahambi nokuthini sekugudlwa abanye kodwa ngikho ke lapho ngifuna ukwazi ukuthi iwrestling nayibuka kuyiphi episode kwaku season 2 noma kwaku season 3 la uMayeni ethi kuthi bekuthi ngithatha itafula ngiliginqa asuba bomseleke akusemnandi abantu bama bajabulile la engathi izobambana izobamba abantu izobamba uMacele phela uMacele ubuya nganeno kuMayeni kodwa makumangwabe noMakhumalo hayi uyachaza ke ukuthi nje ezinye izinto echaza hayi makuMayeni amagama akhe abamafishane engakhulumi sithi wake wamthembisa yini ukuthi ngiyadlala bakithi khona abanye ke ingazi ukuthi abakhulile kunami ngokomqondo sebezofika bethi hayi asizwe lento yakho mina ngiyathanda ukuyidlalela kodwa episode bani lona ngoba masibheka lana kumzansi magic ikhona leyo clip ethi uMayeni bekuthi ngithathe ngiphakamise le tafula ngiliginqa nowabo umseleke ethi akusemnandi abantu bama bajabule engabe wakwenze njani khona lapha emzumbe ukubona ukuthi khona isikhathi la ongase kwenzeke khona kube ne wrestling kodwa futhi isheshe ibambeke khona la ubona khona ukuthi hayi and ukhole nokuthi ubheke ukuthi hey ongathi omunye unkosikazi kuningi akuvalele ngaphakathi maye ngathi uyakudedela ngaduma izulu manje nasi sithule ngoba phela siyabuka ukuthi hayi lena ebangwa manje akusiyo lento abayibanga manje le abayibangayo inesikhathi esinye esenze ukubone ukuxabana nomuntu kusuke ngento encane kodwa ubone ukuthi hayi lokuthukuthela lokhu akhambi nalento eyenzeka manje khona okunye ikhona ke into enjalo ningitsheleke mana ibuka le wrestling noma umzansi magic odlala ngathi usufuna sibuka Uthando Nesthembu benza ngathi kuzoliwa kungakaze kuliwe ngiyabonga support ngiyabonga